Today pi baru sesin para ka video jang ati kan ka por long awan berpersai kan pi halor ka ka video bala sa pe step ha po social media. Kata ka long ba pi sia barok pi kan tho enga bang ade kata ka bril balik chat lang ba tu nigro. Te nga ba ka tu ka bril ngam don jing ya de wat tang ken diat ru dapat bahai kan ka dur jang ngalong kumno. Ya kop ka tu ka bril. Pai bah I used to judge a dance competition TV show. So here's what we gonna do. We're gonna let these three ladies do their thing. I'm gonna let you all be judged and decide who did the best, okay? Very simple. Here we go. hapet bah namar baka tu ka video ba pi ako sa ka social media ngam so tanap tang kendero pila sikun tho engai ka benang baka kendo klem don dia de ha e ro te perlok namar kata shwab pin kan tho shwab pin comment sliu yang ha tu dapat de bisa penya perlok share gini ke video jonga hadu bom dan jakasyu ka platform jaka social media ko ma pila share ka tu ka video we ba klan nang rim klem jing mut